Kaseng Samla Catholic Nong Serngan Parish Kelapli Perda ya kejingle kai bor kebelai kerteng kum ke 6 lead Kuelin Thaba Memorial Football Tournament. Hagani kesi pli perda lawan penyedon lang do Presiden Kaseng Samla Parish Nong Serngan u Presiden ke Sports and Cultural Club Pongtung u Samla Patrick Lamin kum Kongsan u ba Stephenson Kong Maulo kum Simbut Kongsan u Father Robert Kriem bat kibai part kibla syakot sengba aba phai sya kejingile kai hapring ke Pongtung unit bat ke pom chutia unit ke Pongtung kelayo benkur ya kenam job hadim bakala poi syadu ke penalty shoot out. Agani upor menta the 6 late Kuelin Thaba Memorial Football Tournament Arajaram agani upor sisendon itdang no ya game ke banikong nagaling gisinrang kipani lekai ningkong nagaling gisinrang gadai ke pom shtia unit bar ke Pongtung unit dia agani klimat menta itdang no ini jilekai Tengah radio, tengah ni.